Parlok ngia pedian ngubhai pi boro sasisen syakani ka channel ka jongi. Ban ngia kermen ba boro pi site pi aklan. Hakani ka video ka bam tasngi ngin page panggani ka jingja ka bas no share kai hado kata-kata ka baja hapo ka bas. Tang ba shwa bangin sedang ya ka video ngubha like bat subscribe ya kani ka channel ka jongi. Kanang ba penum do ya ki video ki bangin so upload hadin habot. Hakalai pau terik ubanai Julai hakasnam arajar pra uwe ubreu badang arpo arsnam ubakerteng utim maklian bat ubatrei haka carnival udang lek pai syayeng haka Greyhound bus nakajaka Edmonton sya Winnipeg Canada. Hadian kini ka bus kasangye bankit sa uwe pad ubreu ubakerteng Uvinsley ubala sapo snam ka kerta. Haka baningkong uni Uvinsley usyong haka seat ka bahakamat jong ka bus. Ndre hadian usyong marsenda bod uni utimeklian haka por ba ka bus kadang syudap penher breu. Uni umeklian usyushri remun ya uni Uvinsley bad ukeli yu kumno ulam. Bad hadian katapat haka jingtaj uphong ya ki headphones ki jong ban ngap jeng rai bad utap ru iki kamat ban tia shipang. Henry tang shipang hi nang ta uni uli usay ya katari ka bahe bat usdang mendung bat ban on yu ni umakelin na rendang bat na syadam. Marsenja kumni unong nya bos usange ya ka bos bat usdang ban yalam bat yarap ya gibreo ban hiar na kata ka bos kat badang ja kani ka kamsniu. Hakawe ka por uni driver bat arngut ki passenger ki mudrong biang hakani ka bos ban yarap yu ni umakelin hendrai ki syakbe ha uni uli nakabasya maj hakatari kat baki dang mut pantur ing bagi jingkang balakang hi daw ni uli. Bat hadian nang ta uni uli usdang le saya kakam kabamla ban mudur. Usdang ban kray kli yung ni umaklien. Bat usdang man ra ya kakli syarum syaneng ke bos. Ban pen i ya kibriyo ki badan saudong jong kata ke bos. Kini kibriyo ki balayo mi syabar jong kata ke bos. Ki ongru baki yu i. Ba uni uli usdang ban let syakamet jong uni umaklien. Bat usdang ban on bat ban ba mi ki dakot met jong ni maklien ubala klat no asyan. Ki Royal Canadian Mountain Police ki poi hakate ke jaka hakapuar prashi teng min ban lap bau bus driver bat arangut ki passenger ki pendon kam dau kinja narot bat uternam ban am ailat yu ni uli ban pant nakani ke bus. Hakapuar kandai beji min ai. Kini ki pulit Canada ki saki baki yu i bau ni uli udang bamsa i kini ki dokot met jong makelin bat ki ongru baki yu sngow bau ong ngadon kamban syang haka bos si junam. Haka si biji si teng min jokani ka life hoi terek uni Uvinsley upersyang ban pet daka bapen pai ya ka jingkang yen jokani ka bos bat ban kintiru naka tambaki pulit ki pendon kam dagi tasers dan ki electric gun bat ki hak ban siat yu arsin hadin kata ki sayo ban kiam yu. Ya ki dakot met jong umaklin kila tap no haki pala plastik bat kila syem no nakata ka bos. Hendri ya ki skor ukumut bat uthali jong ki klam lapshu hakamet ka jong tangba ki lapat ya ki hapok ki pala jong ni Uvinsley. Ki kamat jong umaklin bat kendiat dakot jong kolong senam ki klam lapshu sendan bat ki pulit kila syu suba bau ni Uvinsley ula dak ba meki. Hakakut Uvinsley usyak bishar baule ya kabaki kot second degree murder kabamun upenyap yu ni ubreu da kabaklem dan jingmut AA lani uklem tau but syaban penyap yu ni ubreu. Ka trial jong ni Uvinsley kila penlong haka lai terek benai march arajar kandai bat uni Uvinsley uyasai ba uklem long criminally responsible lani uklem dan bentai AA haka ni kapok. Haka por bagi pa yu ni Uvinsley Syau psychiatrist, uni psychiatrist ule check up, bat ulap bau ni Uvinsley udan jaga jingpang kabakon schizophrenia. Kani ka jingpang bayu i ya ki ki bamdan shisha, bat uong ru bau li ule ya kani ka kampop. Namar bau belai uong yu bau meklien ude uksuy, bau mot penyap yu. Ujudge ubadai unong bishar jong kani ka case jong uli. Updiang ya ke bau psychiatrist uong, bat uai ya karai bau li umlong criminally responsible namar bau uklam biang ka khle hakapor bau le yakani ka kam
Henry ujaj urairu ba uni Vinsley ude bandan haka hospital yaki bakta kli lan yaka mental hospital kabakerteng ka Selkirk Mental Center. Haka laitrik ubanay me arhajar khatway ka CVC lan yaka Selkirk Mental Center ka report baki dawai baki jing sumar baki ai kalasdang yarap uni Vinsley baru doktor uong baka kur kalala ban kham ai ka jing lai lut yu. Au khanyo terik ubanay me arhajar khat ar ka National Post ko ong bauli ulayo kalat ban mi nakani ka hospital teng ban late chekishnong Selkirk haka jingpet jong ka nurse baru way upulet. Haka way ka interview uli uong ba usdang yo sngo ya ka sur ublay hausnam arhajar sao baru kwa ban yarap ya ki breo naka alien attack dan ya naka jing sha wan hiertma haki alien. Haka arphonyo terik ubanay February arhajar khat sao ka CVC ka report bahau ndrew terik ubanay March uli umdang kamsyo ya unong pet lani unong bot ban mi nak hospital haka shnong Selkirk. Haka baning kong kisha tang lai po minute ya tang bahadin kisha hadu shisniru. Haka arphonyo terik ubanay February arhajar khat san ka CBC News ka report baya uli lasha ban let biang sya ka shnong Winnipeg baro shisni klaim na dan kam ya unong pet lani unong bot ndray uli uhap banra ya ka mobile phone ka baterai kam. Hau pratrek ubanay me arhajar khatsan ka CTV News ka report baya uli lasya ru banlet sya ki yeng ya selok lani ki group homes haka shnop. Haka sngi ban wan pat ka kemejong ubayap utem maklin ka penbek ya ka rally ban pen ya ka jingdom lani ka jing smusi jangka baki pulet barki doktor ki ailat ya uni Vinsley ba unya charum sheneng wala ula dap penyap bian ya ukhon jangka. Henry ki doktor jong ni uli iong bait ba ula jam bat umdan daksyo ba uni uli undang le biang ya kini ki kam sherkhei lan ya kini ki kam pop sa shisien. Ha ubanay February arhajar khanreo layo ka report ba uli ula kelyang ya ka kerteng ka jong haka kod sya ka kerteng Will Bakers bat ula umut no ya kayeng ya selok bansa hino marway bat haka arphon retrik jong ubanay February hi haka juk kasnam uyo sendan ya kalat bansa no marway hadin ba uyo ka jing sakhi naka Criminal Code Review Board bat haka shpotrik jong ubanay February arhajar khanyo Will Bakers uyo ya ka jing laitlon ka bapura. Perlong ngilak poino sya kabakut jong kani ka video ka bamatas ngi. Bala dapis ngotenat ya ka sngobha like bat share ya kani ka video. Sngobha subscribe ru ya kani ka channel ka jongi kanang bapinum do ya ki video ki bangin sa bulot hadien habon. Kublai shibon.